मैं खुरम जरे तो गरीब इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग हुन की थरमदा खेत्रमयुम प्रेमचांद मैं मुतरा मोक्चरे मणिपुर लेंगाकना मणिपुरदा युंगांग योनबा याहन्नबा हाइबे तारे हाना लेरंबा थिंगबसिंग अदु लौथोकलकांदा युंगांग योनबा सिबु लीगलाइज तौनबी वखलोंदा चंगसलकपा हाइरिबा थोरांग असि मरुओइना मणिपुरी याइफनबा मणिपुरी सेनमेनलोन हेन कानानबा अदु लममसिगी मियामना कोगी यू थको मतमदा सेंगदबा फतबा यू सिंग थकपना मरम ओइरकांदा अनाबा मैम थोरकपा मिसिमना यावरिबासी कोखनगनी हाइबगी वखलोन असि जुमफम ओइरकांदा मणिपुरदा युंगांग योनबा कोगी लेरंबा हाइबदी युंगांग योनबा लेरंबा थिंगबदु लौथोकलकांदा युंगांग योनबासी लीगलाइज तौगनी हाइबा वाफम असि जुमफम ओइरकांदा एक्सपर्ट कमिटी मा सेमदुना मणिपुर युंगांग योन मतमदा कोगी करम कानगदगे सेक्टर सिंगदा अदुगा करम माइकई सिंगदा कोइदा खुदोंग चादबा अवाबा चैथेंग नंगदगे हाइबर चिंगम सिंग असि येंगसिनबगिदमक्ता हारिबा एक्सपर्ट कमिटी असि सेमखिबनी दुबु हारिबा एक्सपर्ट कमिटी असिना व्हाइट पेपर अमा पुथोकनबगिदमक तोंगान तोंगानबा माइकई कयादगी सीएसओसिंग तोंगानबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन कयाना डिमांड तौरकपदगी हारिबा व्हाइट पेपर सि ngarang puthokuna khanakre haibagi paudi leire adumakpu hariba white paper aduda kari karamba wafam sing yauri bage adubu source gi phangmai batare hariba koina ngarang khanakhi hariba white paper asida karigum wafam khradi yaure hariba wafam sing adu manungda si yawi haibna chingma sing source gi phangba pauna tana hariba white paper asida kari karamba point sing chap chana yauri bage haibadu khangba ngamdri adumakpu hawjikti white paper su leirabnina white paper की मतुंगदा करी लाकदौरी बगे हाइब हिरम मसली युमफम मोरेकांदा ngasi कोइन थमजरी टॉपिक असि legalizations what next after white paper हाइब हिरम मसली मतंगनी हाइब हिरम मसली मतंगदा मनुंग हुन खरनबा ngasi impact news की स्टूडियो इलेक्शन बिरिबसी इहान हानबदा आइगी हे ये थंगन फंबिरिबसी गीतचंद्र मंगांग जनरल सेक्रेटरी कादानी हानबदा गीतचंद्र तुंगान त्राम नोक्चरी अदुगा मतंग इलेक्शन बिरिबसिना Dr. Thiyam Bharat, Associate Professor, CSSEIP, Manipur University. Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy, Manipur University, Associate Professor of Viriba, Ozabu Sutram Nokchere. Aduga, yet Tang with the Lengthen Viriba Sina, Ningto Kongjam, Ibungochoubi, Executive Editor, the Manipur Mail, Ozabu Sutram Nokchere. I had a wafam si Geetchandra Maruina. White paper on Butu, I was in Manipur, Miyami, Apambagi, Dugumba, or Kalons from the Yupam, Morakanda, Legana, so expert committee, Shemakanda, Masiputokna, the same Sakibani, Adu Hariba, white paper, Siputok, Nangaran, cabinet, the Kanakre, heavy or from Silakre, white paper, Matunda Kari, Lakadori, Havas in Yamang, and Rebasi, either Masi, legalized Taunabagi, process of the Mok Lakadori Bra, Natraga Masi, Matam Krang, I told us in Tabugi, Matau Tariana, Quena, or a Katori Havasi Miyamna. कोई खजाना रगा चांग नरगा लेबा अदुमक पु व्हाइट पेपर सिदा करी यावरि बगे हेबरु चपसाना खंगदबन मरम मोरकांदा मखा थाबा सबसे लेगाना कई तरकतबनो हाइबसिदा कोइना करम मियेंग थंबा याबगे मरमदी मरांग सोर्स की फंगबगी मतुंगिनदी व्हाइट पेपर असिगी मतुंगिना अखोई मणिपुरदा परसेंटेज से अबव 60 दी अखोई रेगुलरली यूथ एवरीडे बुथे हाइबगी वाफमसु हाइफेट पनरक थेंगनरे कई हाइविनिंग के चंद्र अखोइना मणिपुर जी सरकार की हंतक की मोटिव यू लीगलाइज तौनबा थांजलेबसी हंतक किसनसु अहानब नते अदुगा मसी ममांगद मयाम थांजलखिबा कांग्रेस मतमदगी होरखिबा लै अदो कनो की सुजिक पालिबा गवर्नमेंट किसु अहानब मतमदसु तामदसु थांग पुसलखि अदु मदुसु यागिदबा अदु अनिसुबगी सिदा सेप्टेम्बर 20 सिदा कैबिनेट डिसीजन लौरकांदा अदुमाइना याम सडनली कैबिनेट डिसीजन लौसनगिबदुदगी अखोइना मदु हंदु मरंदी अखोइना ngasi फावबदा कादाना दगी मणिपुर इमा लुप मयाम अमना निसा थिंगबगी खुंजंग मयाम चंगचलिबसी मरुना युगी इंपैक्ट ड्रग की इंपैक्शन अदुमतिक साथीना सोलकपदगिनी अदुना मसिदा अखोइ कादाना सो हाइजगिबसी गवर्नमेंट की माइकेदगी अखोइदा उनसी हाइदना आई बोइना पिरकपलै कैबिनेट की वारेप लौर मतुंगदा अदु अखोइना मदु उनबा कोई ngam unagiroy na hai kai no gadi white paper ma thambira kanda madu miyam da phai pate na khana dringai di khoi madu gi unabagi grounds to khoi mapung pha de na dumai na thamjagi bani adu bu laingak na expert committee sembira kanda masi thijen bira matung da hoji white paper ma
ngarang government da submit tawre simakna akhoi huji hai ba white paper si public ta thamdana public domain da public property oidana adu mayam da naina ba yabai kaino de amta leitri tasengna khoi ju kaim khangdri bani yam sengna habda huji media da quote tawba khara source khara dagi adu mangai re adu kaisu thoidok padi khoi khangdri adu bo khoina sida han bada khoina kada gi mai ke digi react tawdning basi yan han bada khoina magi title sidagi dum hore title sida han bagi cabinet ki decision logi matam da di partial lifting and high partial lifting hai tare khoi gi schedule tribe schedule caste ki han dagi hona traditionally practice to pa jaga sing then adagi mo sugumba han dagi hona tawraba customary gi tawranu yadraba mafam khara adagi mo mapalam dagi khoi gi yungang pusalapagi sigi khoi gi export aduga moigin import sidai da pusalakan da partial lifting gi pot hai bani adubu ngarang gi expert committee gi report to the hek hobaga dum kanu haire magi topic simakta da hek hobaga dum lifting of white paper on lifting of liquor prohibition in Manipur and haire id partial hydre pura full lifting gi mawung amada adu maina satkre hoi simakna hekta kano se mogi white paper du manung da kai yawi audi aduna aina adum di lakcharoi ko aduna hek hobada sigi motive amadi isam sam haibada white paper se karam gan puthokna ge har kanda any policy ma program ma sarkar na boigera lanai group na boigera company ma na boigera masi puthore is kai gi hakanda haiba program duna miyam da kairka da ba miyam da chamam na ba adigi madu da debatable oiba points miyam yauragadi implement tawgadori ba natraga policy semi ba kangbu duna miyam da convince tawhanba madubu gyan tahanbagi khulai ne white paper haise aduna white paper si sidai da akoina kadagi maike digi khoina ujari sisu maruina yuna maram oraga khoi khunai sida asuk sangaba adi you think by lai je ta akoina ngasi ngarang khak tho thing badi nati haije ba ko sigi am sangba mairap nisabandi digi horo 1970s ki madam digi nisabandi digi horo lakiba digi yuna maram ga imung manung da akoi gi kangkhong charakpa adigi lukra sing da chanbagi masing hengalakpa sigi domestic violence ki crime cha to ki mate hengalakpa matam adu matam da amu nakalamam da khoi underground organization fauda use thingnaba yungang sing thingbai khotpai ji changhelami adubu moigi sumu kitang handokra kanda hoji CSO sing na mu madugi paring du da udhana bokhorak honarak pani hai adu gadi sigi am sangba chahi kuntra hen bagi nifu yang kai muke hai da ko kuntra hai ro mandi prohibition 91 da la ga su adugi mamang dagi chahi yang kai hen bagi sida Manipur da prohibition tawgadabani use thinggadabani hai bagi lai posisu masi heta lali habe sisu yaroi mandi kai no hakanda masi dai da matam du ima ibel mayam na nisabandi na thingamdraba or natraga underground organization na yauchalamdraba natraga CSO mayam ma hoi kada ga sina yaum da taragadi Manipur gi nupa sing je tangkhai me na leram do mande yam seng na haibdo ko namdi sigi yam chawba social movement ma leiraga lakibni na aduna sigi pot ama hekta hangdorakpa natraga sibu heta khoina lokthok pa hi si tarai bidi yaroi adu mangna su koi mamangi congress government matam su congress government si mogi majority 42 bo ka agri ni ko adu maina hujiki ji adu gi thak to phok din natri din ko aduna matam dagi amna khoi gi kai haini tawge da ngamba amam da haiga center su pai ba hujik su pai ado su matam du di adum khoi arm conflict ke su am kan leba matam du da tawge yang tawrdi dum matam du su dum government na phu to ya adu tawgi de kai na public sentiment khangi CSO mayam ma aduga imalup mayam gi ma ihau lei benina congress government bo handokhi ba assembly daga loina adugi potul loshanu mutun handokhi ba adumai tawdana sigi government sisu public ki sentiment si yeng kanda akhoi di prohibition ga si khara hena akhoi gi imposition si hengalaktana dagi akhoi gi thingbagi si kankhala kanda fine nung natra akhoi society si gi mi sing je kanna ba government na packet pirakadra haraga hoi kano gi export and import akhoi legalization rom da lai adu masi lai sigi khwai chaw factor si kaino kana government na udi harakani huji health ne harakani ko ahambada sigi motive se congress tagi honga su lai je economy ne senbil revenue si ne ba ahamba focus se revenue si lai adigi sigi revenue si zumai tangkak lai gre mamang matam da crore cham
चामेंखै चनी लाखनी चमरी लाखनी चौंगा लाखनी करोड़ लिसिंग लाखनी हाइबा मैम अदो हंदकी करोड़ चतुक मो अदुमाय हाइको अदुमायना रेवेन्यू की सिदसु थमकान ममदि अखोय स्टेट की रेवेन्यू लेतमनिना मसिना अखोय सोर्स अम ओइबे याब्रा हाइबदुगी मोइना थंगपने अदु हाइबा सिदसु तोंगा तोंगा आर्गुमेंट डिबेट मैम लेबदुगी हौजिकति मु रेवेन्यू से सेकेंडरी द थंगरगा प्राइमरी से हौजि हेल्थ कंसर्न ने हाइरकपने हौजिकि हंदकी कैनो सिदा लाइसे अदुना सिगी हेल्थ कंसर्न सिदा हौजि येंगदो से व्हाइट पेपर सिदा तसेंग legalize तौरगदी यू से legalize तौबा यू से ओइरागदी अखोई तसेंग नखोई मणिपुर दा हेल्थ की लेब प्रॉब्लम मैम से हंदरद्रा हाइबिस अचोब क्वेश्चन अमदी ओरि कुदमोइन हाइबदा अखोई की कांसेप्ट अम लेसे अखोई की रेगुलराइज तौदबा यू सिना याम फतबा अदुगा रेगुलराइज तौरबा नत्रगा legalize तौबा यू सिना यामना फबदौन खलेबा कुदमोइन हाइबदा अखोई कांसेप्ट सिदा यू अंगौबना याम फतबा यू ngौबना आंगांगना याम फबा सी कांसेप्ट अम कोई सोसाइटी जा अदुम चूर लेरिबको अदि अखोइना मपालमदगी पुसलैबा युंगांग मैम से हौजी मोइनसु हाइदनको हाइजीनिक ओइबा हक्चांग सोक्तबा यू पुसल मणिपुर दा योलहनगनी फंगनगनी हाइबा हक्चांग सोइदबा अदा अखोइनदी डॉक्टर सिंह कंसल्ट मैम तो मतमदा हक्चांग सोक्तबा यू सिबु लेब्रा होय मदुना ngसागी मंगोंद कंपोजिशन मैम यानजलकपा एडल्टरेट तौबन कांदा अखोगी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस खितंग खेनबदी आई डिफरेंस लेगनी तौदबु हक्चांग सोक्तबा यूदी लेते मरमदी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यू हैव से सिंगल ड्रॉप हक्चांग द कानादे मसी मांगे से कोई हाई लेरबने अदुना सिगी पोसे गवर्नमेंट ना हुजी रेगुलराइज तौबा नत्र सरकार ना मसी लीगलाइज तौरगदी क्वालिटी लेबे यूज कुंगगदी अखोगी हेल्थ प्रॉब्लम थोइबे मैम सीरीबा नारीबा नत्रगा सिगी मेंटल प्रॉब्लम मैम से हंदरद्रा हाइबसिदी अचौब डिबेट अमा दुम साइड लाकने अदुना हेल्थ की प्रॉब्लम सिदा गवर्नमेंट दी मसीगिदा हाइदी मयाम दु हलिसे नहंगै थै दुदी फतबनी मसीदी समाई क्रोमियम यावी लीड यावी नत्रगा सि केमिकल मैम यावबनिना नो लिवर सिरोसिस तौरनी चखाउ पलनी अद होजिक तौदुइ पोसिदी अफबनी हाइबदुने अदु फदुइ पोसे संगोम दि नतेबा अद होलिक दि नतेबा तौरकदोइसे अदुना मसीगी पोसिदा अदगी मु युगी ट्रेड सिदा लाइसे फना अखोइ मपालम दसु दुम तौरिसे यू से अतांगबसु दुम फंगी अहोंगबसु दुम फंगकदोइने अदुना सिगी पोट मैम लाखदोइबा दगी अखोगी मणिपुर दा समना कांदा सिगी अथिंगबा लेरिंगे उदबोदा असुक यामना वाबा असुक यामना प्रॉब्लम लेरिंगे सिदा अखोइना हांगदो कांदा मसी करंबा मोंगदा अखोइना कंट्रोल तौब ngमकदगे हाइबसिसु स्वाइसिदा यामना काय हाइने अखोइदा चममनबा हाइतारेको मरमदि सोफार अखोइना ngasi बाउदा कादाना चाही 35 हेन निशा थिंगबगी थबक तोरपा सिदैदा याम सेंगना हाइब सरकारना सिंसियर ओइना थबक तौगी अखोइ सुक्तेंग थिंगदे ड्रग की मतंग सुंगाइ हुजी वार ऑन ड्रग चंखेले म तोय सिसु नाकलोम मागिसु अहोबा मयाम अम लेको अदु अदगी मु यू गिसि जो कोइना पर्टिकुलरली यू द पलगदी यू से थिंगदबने लेबसे ngasi बाउदा 1991 दगी ngasi बाउदा प्रोहिबिशन फेल ओइरे हाइबा अखोइ मैम दी क्लेम तौरीबा मणिपुर प्रोहिबिशन फेल ओइरे मसी ngमोय हाइरिबा ngमोय हाइजे कैनो गवर्नमेंट फेल ओहेनबने मरमदि मदु इम्प्लीमेंट तौगदबा एक्साइज डिपार्टमेंट जे हुजी येंबियो स्टाफ ngरang हंद मोगी रिपोर्ट फोंगिबदा स्टाफ चात्रेट का कयानो लेगदबदा हुजी चनी मुक्तने मोइसि लेजे मोन चंगायन मोइ कैनो लेबा होबा मैम ले अदुना अखोइ स्टेट ना तसेंग प्रोहिबिशन से थवा याउदे मसी हत गवर्नमेंट गिवा नतेको ममांग मांगदि होना यू थिंगबै पोसे तसेंग हाकांदा मणिपुर प्रोहिबिशन लाखरिजे कई देनो का इमाई बिगि इहौदुदा मतमदुगी सरकारना याना बान थेमजलंबने अदु मतमदुदा लेबा फाइन इम्पोजिशन लुपा चंगा ख अदि लुपा लिसिंग अनि खक लेबदो हौजिकसु अदुगा दुम हैप्पी माने होय हंदकपुदी थर्ड अमेंडमेंट तौदुना लुपा लिसिंग 35 मुक्ति हेंगुदी हेंगकरे अदो सिगी पोसिदी पेनल प्रोविजन गाइसे अतुगी बितिक नेमबनिना मणिपुरदा हुदमोना हुजि यू फासे अनि जगह आमदा को यू फासे ट्रक लोड अम फारसु ngसाई पेनाल्टी दुदी फाइन खरक थीरगा याबनि याम लाइन अदुम थोकने अदुना सिगुम्बा सिस्टम की ओइबा फेलियर ओइरपनिना मणिपुर प्रोहिबिशन ngमद्रे सिगी मियाम द मसिगी कैनो से फेक न्यूज हाइ तारे लोइन संथोगी बने तसेंगना स्टेट गवर्नमेंट ना मसि थिंगगे मसि तौरगे हाइबगी इंटेंशनली हौजी खदम मोइना लीगलाइज तौनबद मोइना थवा याउरै सिमाइना रिसर्च का तौना सर्वे का तौना खंग मियाम ताना तौरि सिमाइना थिंगबगी द खितंग फोकस तौरम तारगदी थिंगबजे दुम चामदा चाम ngमदसु चामदा 50% दि ngमनेब अदु ngमदबदगी अदु दै सोरप प्रॉब्लम नेब सिने आइना हामद थमजनिंगि ओके हौजी फाउबगी ना व्हाइट पेपर से करी यावी हाबदु खंगम ngमद्रे दुमकपु गवर्नमेंट याम तोइना हाइबा तारे हाइरिबा थौरांग असि मियाम याइफनबनी अफबा यूपिथक नबनी अमरोमदा खोगी सेमिटलोन हाइबा तारे खोगी इनकम लाकनबा हाइबा तारे लेंगा के सिगुम थौरांग नि हाइबनी दुमकपु तोवान तोवान बा ऑर्गेनाइजेशन सिंग मियाम ना मसिगी मायोक्ता खोई वफम क्याम फोंदोखिबा अवाय खुम तोनरपदगी हाइरिबा एक्सपर्ट कमिटी से सेम मकांदा यंगसिनबा होखिबनी दुमकपु हौजी फाउबगी ना करी याउबगी हाइबदु हाइबा ngमद्रे अदो उजा भारत मरुइना आइना लाक्चनिंग सिना उजादा करीगुम्बा व्हाइट पेपर सिदा
negative impact na hena helam badagi masi khana daba yadri habgi wakhalonda cabinet khana ba oiramagadi masi gi thaurang si karamana yengba yai adumak adum lengak na phayena khan ki ba ba tare lengak na masi mi kana gani he miyam gi health ta aduga akhoi gi income generate tawada kana gani hena khan ki ba singsi drop to thopa ya bagi film hawo lakpa ya ga dawri bra natragna adumak ahoble le basing kada kada no akoi na negative impact phangani khale bas kada kada no masi mention laga adumuk legalize tawani hena lakpa ya bagi thokpa le ga dawri bra kari haibeni ni kano liquor consumption gi si yamna sensitive boiba issue ni haitare masi gi si ayam madum socially opposed to buzum laire koi na dum ko jama mang ju koi git ajo haibi na ko dum adigi somna kan da ju dum prohibition lain dum consumption ji dum tauba ya si kano area si amna ka ta yam challenging oi area ni haitare hoi sai gi expert committee du na mokoi na study dawraga findings puthokre findings dei da koi health hazard ti laire here koi hoji phangi ji fasai na mogi food standard and secure ke food security and standard of india gira fasai gi kano duma mahoi gi du yowi yawdi hen be yawi adu towi hawi aduna hoji koi de laiba liquor hoji phangi we sing si ayamba hakchang de am sokni ngai oi aduna masi fajana koina koi gi fasai gi kano si maintain toroga sunga di health ta yamna save to bodana koi gi revenue ju increase tawni haibani adu masi amidst the protest of koi various social organization ko aduga masi kai haitare masi gi pochi am lu haitare haidi prohibition tawsu dum widespread oina ta thakna bagum tawba ai kachin ko ya da khod da gi dum thing bazu thing na dum dum thakba digi ari health dei da mo koina sum sahi hom mari mang da wari mata gim ni kana da mo ka somum da samaina ga you se yu thakpa dagi si ba mi tre ni pan yawgim ne ba idi hakjang saina yamna yu dugi keno si yamna phattaba khotaba yawr me kholi na ngasagi phasai gi du yawdaba na daina leina gim ne ba aduna hoi mayam na haina ri chumni chumi ai yu du nakli da di dum liver sok ba khopa dum akhoi dum akhoi gi dum akhoi na sum theng ra ko dum yu da la gi do bram yawre ai thai gi du ori ra nakli ra khangre ayam di dum yanjan ba poyan yawe iban sara pa ya le haina rim ni adubo government na local iba steps di amidst the koi social opposition je local yam na bolo be step ni koina use regulate prohibition gi mahuta regulate tawraga afaba hidak se phangalaga phanganji haibani adara maroina makoina oiji karoni three areas ni hadi sigi findings ji hojik prem na hangbi do sigi is na success already wire kemba oider na hena consumption ji halaktana health yam thoskalaga di adui consequences dum khandaya di haitare aduna sagi findings da haiji amba mana based oiji karoni ahumni sungba brewing ne consumption ne amana sale ne sales is the export import production se export import yakani aduga brewing is the producer yakani id local producer indigenous local producer kuma yakpai ai are consumption is target group chikna no angang la halla sima naina ba degi aina government na decide toriba findings the based or decide to ji amna phai adu aina aigi site gi daina sum analysis tawbada aina supplement tawjani mar khara leiba as I sample lo isi akhoi khara maming panjarabada tarian pokpi phayeng sekmai andro adigi sana khite leidana ko khara dipal lidana ada lo riba samples ji white ke keno jene ba liquor sing jene ba adigi makhoi na hisa angang ba siga compare to bune ba adreda aina thamjani na red liquor je si homogeneous oidesinda red liquor manipur phangi je aseng mo phangi ba ai defense ki phangi ba market hadore aseng boirang ne ba kharkhati de lag ba red je si su sample da yahan dong ne ba asagi kharkhati rom da poreba khoigi thobal daga sungam me gain doise noine pudoi ba angang mo se sigi sampling ju khra hapagadi seida fasai ji kyam ne khenai angu baga to ba kyam khenai gaina sum ka adugi keno do adigi ban white ta bok ko white chi amakatena te ba manipur da sample scientific study do di phajare aina hapchaning mana white ju mangak kain leidena ko adigi lupa kun bi ba adigi lupa ni phu bi ba semai da lupa mar phu bi ba adigi 100 songa bi ba leidena ko adigi semai digi maru pang na ga haisi
Sekmai ki hidak se hawi ji mogi loyal lak paching go am lai mala sekmai ki manung da pikini kyam saram ne adu dagi chendharak ba stream je sigi stream de lak ba sungba hidak sina hena moida yamna flavor am pi ba kaina sumba mogi belief system am zu lai ri ba aina thamjani ngi sai gi findings na khoi gi policy sema ka dorimni policy si da phajana mai pa agadi khoi gi health zo afaba wa rakani kra at a control system da khoi gi prohibition gi mohota khoi ni regulator agadi afaba makal gi hidak se pangalagadi khoi gi ingkhalai ba naha sing alamanda thakpada phani haibani adu aina thamjani gi wafam ji sidai da khoi gi sampling law is stratified sampling gumba white sidai da warsu kano si white sidai makal mari thokna khoina khaidoga lupa kun pi bedai ama adagi lupa marfu pi bedai ama lupa chonga pi bedai ama machin de am lawraga sample study am tawragadi sigi kano si sigi difference kadai bak hena lei aduga angang ba kyam khenai khoni haibasi masigi oiba findings ama bodo inclusive oina tare masi area sima phajana dum mathangda yawan ningi adigi atopa mana even beer ko rice beer ji khoi gi customary log yoina sungi ba kholi ba khoi chiang di sung ba beer sing si ju kyam na koi chef oi de have si ju masi ju sample study da include to ningi amana hojiki hoi amidst the opposition ko the hojik regulator bagi decision log res dai da khoi na yeng doi ahum thokpa maikei da ne ba idea ahamda khoi gi brewing ji da si regulator matung da sungdoi ji cooperation sem doi ji khoi gi indigenous producers in customary law da base toroga leiba phayeng da sekmai da andro tairin pokpi da lei moi gi prospects na combine to do no ai local employment job employment se combine to do no heng atopa ma pani sang ka rai basima adigi target group consumption jina karamba age group da hena koina target group se semgani adui heng angang da school ka ba khopa angang macha sing da yu ji thak da na mong da age group ama sembi ba adigi amana sales ima ko kamaina sales ji kadai da marketing system ji kamain da ni strategy ma pan da export to dui ji kano adigi import to han ho ji import to ge black da sangai me am ji ma si kamaina to dori ko li bai bagi khoi si oiba policy ama ju phajana semba ma changi aduna masi prem yamna sensitive oiba case ni aduna sidai da hoi scientific study am toraga ye leiba liquor sing simadi koi yam harmful oire haiba ma koi praja gi keno da thamba ko simadi yamna kanaba ko revenue duna to gan bore so health de compromise to roisi haibi mong da dain thamjage amda okay maruina yahoning basing dune hairiba kogi white paper dugi loina bada toan ba thorang kyam yahoning haibani madu yarogadi hen mapong fa so be haibani go yarom ba yai madu hoji fabu khang jibina madugi chapsa bududi khoi khang matung da kari kari yawri haibadu myam dam pawdam jage jai mo so be no chening mase ngasagi prohibit to bodi ngamdre haibani da seng adu prohibit to ngamdra regulate ka mai to ngamdori na habi wahang simyam dum hangna lakpani अदंग सागी white paper से लेरे मसी सेमे expert committee ना हायरगा मसी की मतंग नमु cabinet नमु खनरकपा मसी खनर इसी मसी कोई मागी signal सी मसी negative वाले खनबिया बरा positive वाले खनबिया बरा मरम दी मागी white paper तो ये मतुंग इन मणिपुर दा legalize तो बुका सुकाई टे liquor से ना हाय ने खनबिया बरा नत्रक ना सागी मयाम दा disclose तो उधरिंग आइना सुमाना का खनरक पसीना दी करी गुम्ब खरा दी कोई impact से negative impact साउ ना पीरियड ने खनबिया बरा करी वक्रो ले भी बेजा प्रेम अखोई निहान हाना सुम निंगसिंग बदा 1991 गी ममांग दा कितंग सही खरगी ममांग दा मणिपुर दा लेरम बा ट्रेंड दो हैपेट निंगसिंग बा मा कितंग मथौ चाइ कयंदा अखोई गी 1991 गी 1st January New Year si government announced service to the people of Manipur ko yu dagi free oilani haibagi announcement si अखोई मतम दो पाउमी उन नौना मतम दो report तो होबगी खुदों चाबा फंगजावे the new year of 1991 officially the ina khatang tha khar le thorok male April 1st thorok ne to bu lok thok padi new year gi sida gift ne na lok thoe prohibition haibasi karam lamda pangthoki karam lamda naturally yeng hi haibu so koina globally kitang yeng bam su yeng gdrain khali post world war da America da 1920 da on madaba male prohibition je masi haudoki US da madudagi hoji koina yam kanna yengiba godfather daga yengiba Al Capone kaina haribse ihan hana prohibition haibasi da thoiba
prohibition matung da thori bise kari no hai number 1 corruption thak taba yadamnina lakpanina right from people who have power police dagi law enforcing agency dagi money power dagi even judiciary phawba even politicians phawgi networks ne hojiki prohibition sida thak taba yadabagi gang amagi matham sida Al Capone si lae ko Al Capone si mana adudagi ne khoi phone US ta matam ma hatnari ba matam gang cinema hojik mayam Hollywood ta uriba mayam gi hana bagi period se it's practically between 1920 and 1920 ga 29 phawba level ramdo male khoi gi hojik America da yam kanna khoi newspaper report America gi 21st amendment ji kai non hanjan khoi da reminder se lifting of prohibition in US is a 21st amendment in US Manipur su 1991 da prohibition ji lakhra matung da matung da khoi ju na ha wari group khara prohibition haiba group ama thore prohibition haiba ji sungya yaroi kai no harga matam da adum black ta dum phange lupa chama pi base chahum da yon khale matam da madudagi amuk hana dukan da natraga hana khoi gi yulama mafam da phajana store da quality check tawraga magi brand la amaga yor dukan mayam yulama mayam da thinggan gare black tagi la kadai dai no ju khangdre spurious haiba ne koina ko adulterated oiba usi la adugi hell hazard su mug la hojik si government na white paper ama putho haibasidi aina khambada the present government sidi magi prohibition asi lawtho age lift torage haibagi determination duna based on some report adugine hojiki akhoi doctor na layingam dai pathological test or kan asi nare har kan hidak du pibudune aduna akhoi government na lawtho ningam bani na lawtho na bagi damakta paper ama pame haibudune studies aduga hojik yam kan haibasidi economic akhoi state ki economy gi kana palli base you look to get the look to prohibition se aduga economy hagla nang di kai du I wonder the I was some male go editorial comment di ko I would the suppose x amount of the state tax gi madu phangni hai targadi adugi kado atop project adum thabi ai na center de atop project adum yai highly one health gi wagera madagi wagera aina sung sai hajaram buduni impact bi da ngasi na mariak subune ai go gi wakandadi prohibition haibasina it encourages two things number 1 corruption and illicit trafficking asina tawribse madudagi amuk na khoi gi yamna nauna amuk khoi newspaper da unakiba local manufacturing unit le rami haibase it must be just the tip of the iceberg matik ama oiram bayai for so many years oiram basu yai ko ado prohibition si hojik Manipur 1991 ni mamang da leramba 1980 85 ta leramba Manipur ki irang youth ki movement madudagi amu khoi gi golden triangle dagi lakhiba number 4 ki trend yam lakhre ko madudagi yu tainarakpa hojik ki leiriba general trend asida Manipur gi inkhala iba naha Manipur gi society sina yu si prohibition si lawthokraba matungda society sina karma mongda madugi challenge do madu face to gudabag haido adugi academic discussion dune ko editorially yeningi base are we so weak akhagi society si am mong tadrabra you do hek hangdor paga lup khidrobra are we going to be drowned in that haido ko adusu agadab su mande hojik the last 5-6 years to ko hojik adum yengbiyo akhoi any ritual Manipur gi any ritual ko akhoi pokpadagi na siba phawba adum any thoiba thodok mayam se particularly in the urban area idi akhoi Manipur se akhoi lari ba akhoi 18 lakh 20 lakh ki population swai gi urban area se di pokpadagi siba phawba se any event thorakpada akhoi consumption se dum yame adu nupi gi loop madudagi maira paibi akhoi affected families hariba mayam se akhoi marak ta hai lekai da karigi damakta hojik uso ama tawa matamda phajina akhoi society na accept tawruga siliba mayam do madu yadana akhoi na accept tawduna lekai gi chanabi amona society gi chanabi social drinking haina madu da akhoi pangtho ibni ko aduna akhoi gi social drinking hai tare aidi akhoi karigumba da chakcha yu thak ana akhoi chanabi su leri ko madudagi handak tuna akhoi gi addict orakpa haigadra akhoi alcohol da depend orakpudu kayam orakata gi haibugi apprehension dugi fear ne ai moti hana su haijagre hoji Manipur da leriba akhoi ai nahan to be very frank ai nahan Guwahati da meeting ama chalui madugi mathang da ai kano da mu Dimapur da meeting ama chalui ai especially ai akhoi gi Manipur gi hidak se ai semai da gi packaging si yamna phajina bottle me am sample oina ai dum pui hoji tulsi gi flavor ga thoe one cost about 350 rupees lupa 4 rupees ba yawe adu ai
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯩ ꯒꯤꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ 2014ꯗ ꯋꯥꯔꯜड ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯀꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯁꯟꯗ ꯖꯄꯅꯤꯁ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯀꯤꯁꯤ ꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯤꯔꯥꯃꯠꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯄꯥꯟꯗꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯀꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯒꯤꯐ ꯄꯤꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯤꯁꯀꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯋꯤꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯁ ꯋꯤꯁꯀꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯀꯤꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯏ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ foreign country amadagi ambassador ama lakpa matamda will our governor will our chief minister will have the courage will have the pride to present akhoi masi akhoi pai puna chatnaramba akhoi hundreds of years chatnaramba akhoi yu sungam badugi ni haina phajana package tawraga madu give piba ngambagi courage ama lakadra haina adu ibataragadi karamba mong da masi systematically masi manufacturing hawdabano hoje akhoi habige ba government of India ki food ki leriba magi chinja ki alcohol percentage gi spurious oibra oidabra human consumption gi damangte fit oibra oidabra haibadune ko prohibition phanyam leisanu migi habit haibaduna di yudi dum thakani it is a well known fact ko maji universal truth and fact ni maduda karma mongda monitor tawdobono akhoi gi family da ai gi imung da ai gi chai chuda ingkhala iba college da naha mayam se ja thakadaba kangbu khara thagasu aina khanbada life ki growth amo oina goige apauba isaidasu yauri ai chahi ngasi 33 sure 33 sure west ki chanabida ai ahanba champagne do ai taste over yarabra haida ama mapana no nang chahi 35 hengesunu haina mi culture leidi ko atoba lamda su madu culture le lo nam leida mangakne adna government na you hangduka kangda there will be a quantum jump in the hoigi manipur da economically really financially quantum jump ama lakani manipur da magi kanu lakani x amount of 600 crore ga lakanda development lakani ka haragadi I think that is just adudi argument gi wane aduga you dugi lakada impact to the aina zoom kan badari we need to culture ourselves very frankly akhoi angang mayam inkhla iba mayam se karma mong da haibade akhoi gi socially akhoi je strengthen da ma darkar lena khale aduga you he hangdoro matung da lekai khudingi pop turani haibadu di ai adusu ude I don't think we are that weak akhoi adu yamna pangdaba weak oiba community haibadu di ai isana di thajide we have been excelling in art and culture we have been excelling in sports we have been excelling in academics ko manipur gi na mayam ja adu yamna pangabra haibadu di ai isamangadi thajide ko aduga yes khara control to bangam hawdaba adagi marak ta akhoi gi situation sina peer pressure dagi yes there will be some outbreaks khara didum thorakani temporary su agdo mali permanently hujik adum lambi tu yauri akhoi polo tawa matam da kangji da adum mari manga se adum thangdokpada headache amane yu thingna hujik akhoi polo tawa matam da turaga leibada adum ahing ning thangdokna bada awaba mane haiba ko alcoholic oiba yamna waraba chronic oiba lekai gi su lemdo male adu yung khudi mak loina mak khara kadi lekai khudingi affect toromdo male aduga ai wakandadi prohibition na number 1 corruption encourage tawi aduga marak ta police na check tawriba phariba mayam se nahan facebook ta thagalakpada aduk phare hai kamaina dispose tawkibano adu phagi su hai adugi youtube ta samaina manang andaga yep ki basu dum uthore ko adi khoi kano da pudoki bus yawe prohibition na isina corruption encourage tawi at the same time illicit oiba spurious oiba posu thore markara mongda masi prohibition si lift taruba matungda akhoi society se chakhotna bagi natraga karma mongda akhoi je like la shuja traga social sign akhoi karma mongda naha sinje tabiga no haibudo it is our responsibility aduga prohibition sina you sina akhoi samaj mangda nabagi damakta tawbani haibududi aidi madumuk so editorially it is wrong ai adum haibasu dum hai ngasi sudum ai editorially haijari you think basina manipur gi samaj you think basina manipur gi samaj kan ni haibudo no that is not also true madumudi ai thamjagi editor amoina gi editorial gi ma ki wakhalun oina akhoi gi you think basina akhoi gi hunai asibu hena kana gani hena masa ma uphan gani haibasidi masidi lan gani haibani adumakpu you think basina corruption hengar hanba haibadi tuminna pusalakba yabagi kudong chapa ma chawon leiba demand henmarina aduga amaromda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯟꯖꯔꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Hotel Ambrosia, situated near Delhi Airport at Mahipalpur, provides room at affordable prices, 24-hour Wi-Fi service, pick and drop service, restaurant service for Northeast and North Indian foods. One of a renowned Manipuri cuisine restaurant is giving breakfast and a meal as complimentary. Please visit Hotel Ambrosia, Mahipalpur, Delhi. Contact number 9643504772. Siku Academy coaching ki admission haujare CUET PG MUET subject physics and chemistry class 9 and 10 BOSHEM subject English MIL science maths and social science class 11 and 12 COSEM CBSE subject physics chemistry and biology hena kupumaro gidama contact to view Siku Academy near Sanga Express office Didim Road Thokdababok Leka Imphal. Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok jare, Hairiba asida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlamsing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises, Presto, Thangal Bazar near Kasturi Chowk, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. ब्रेक की मतुंग नम्या ममुकन ड्राम मोक्चरिंग असे खनरम लेबा असे मणिपुरदा युंगांग योनबे यानबगी दमकता खोगी करम थौरांगसिंग पाखटलगदी हेना मसी इंपैक्ट लेगनी लेरोय हाबना चिंगबा वाफम सिंग युफम ओइबा खोगी वाइट पेपर अमा लेंगांगना पुथोकना खनखिबा दु खनखरब मतुंग सिदा कदी कदी ओरकपा याबगी हाबा हिरम मसिगी मतांगनी आई ब्रेक की मतुंग से गेचंद्र मरुइना वाइट पेपर से लेरे खनरे ना हाबगी पाउड लेरे वाइट पेपर से मियाम दा खंगहन बा मथौ ताय ने खनब्रा करी करी याउरी हेबदु तसेंगना खंगहन लकांदा मदुगी मतुंग इना मियाम गा लेंगा का तानारगा तौबु याबना कइनो तौबु यादबना कइनो हाबना चिंगबा सिंग असि जंक्शन मिनाबने हेना फगनी खनबिब्रा कइ हाबिनिंगे यामथमे अखोगी वाइट पेपर ना गवर्नमेंट ना फ्रेम तौरिसि मियाम दा गवर्नमेंट की पॉलिसी तो सीनी हेबदु मनुंग दा लेरिबदु अदु फोंदोकपनि अखोइना येंगबे यारिसि ममांग दा अखोइना सिगी गवर्नमेंट की डिसीजन एक लौगिबो कांदे कुइदना गवर्नमेंट की पेज अनी खक पानबा वाइट पेपर डाउनसु तौबा अदुगा करिनो दि जबमनबा सिदा गसु कोइ डिस्कशन तौगिबनि ओनली 2 पेज की ऑब्जेक्टिव्स खरा को अदुमाइन पुथोरकी अदु मदे अखोइनसु रिजेक्ट तौजगिबनि अन खरा इन डेप्थ ओइना स्टडी तौबिरकांदा लेरिबा रियलिटी को बैकग्राउंड मैम सिसु येंगबा म चंगी हैना अदा अखोइना सिदा मु येंगदोइसे अखोइना फरे प्रोहिबिशन जि ngамद्रे अदि ngамदबा हाइसिदा प्रोहिबिशन ngамदबा जि इसा अखोगी स्टेट सिना मसी प्रोहिबिशन ngамद्रे हाइबसी गवर्नमेंट जु कमिट तोबम चंगे सरेंडर तोबम चंगे वाइट पेपर सिसु जोहन बम चंगे अखोई 1991 दा सेम एक्ट से अखोई मसी इंप्लीमेंट तोबम ngамद्रे ngамदबा फैक्टर सु गवर्नमेंट की चौ फैक्टर लेरमगनी और नत्रगा सीएसओ न मतेंग पांगदबैरा पब्लिक सपोर्ट लेतबैरा नत्र अंडरग्राउंड ग्रुप ने येतबैरा नत्रगा यूथ अकमी ने हेनबैरा वारीबुको सी फैक्टर मैम सिजु हुजिकी हाइरिबा वाइट पेपर सिदसु योहन बमथोय होय यारमबे यारम उद्रिमने खंग्रेको देन नदगी मखोइना ममांगदसु थमजग्रिसि अखोइना ख्वाइदगी मरुथि अखोइदसु याम चममनरिसि कइनो हाइकांदा कमाइन तौना कंट्रोल तौगदगी हाइबसिगी कंट्रोल मेकानिज्म जे अमता हुजिबा उदे सबसम अखोइ सिदा नैने अखोइ ओजा दे अखोइ तामो अखोइ लेबाकी दमकता कुइना अखोइ चटमिनरबा थेंगनरबा इशू क्या नैनरबा ngakतने अदो अखोइना इंप्लीमेंट तौदौदि नतेबा रेगुलेशन जे अखोइ तौदौदे अखोइदि फै नत्र फते हाइबदो अखोइगी ओपिनियन खितंग खेनरसु
sina phagada sin haibu wane ba taseng na regulation du implement tawdu di sarkar ne aduna akoina kai ki jari sarkar ne maramdi che da di phajane ba maramdi akoida mayam gi view da nakal maram gi haitare ne ko legalization bu pamjaba haigadra legalization bu support tawba kamun uri ji suk sang se prohibition ngamdram ni na masi amtang try tawsira kai bagi ka hani adumba option nama thirek pani adubu akoina ji yeng do se masi gi pakum ji di government masana thabang no utpam di change kodamana hakanda regulate tawri haragasu regulation se karmain tawgadage masi hana akoi prohibition bu hangto de koi tok tawni amata soloi sihaloi natraga mayamna khaliba yu thingba lei da tham bagi chang do hek hang do ga loi thakani ga na khoi tamo chu ne habi gi do si praja de apprehension am di lei ne si gi apprehension je masi hekta la le habsu yaroi maram di kaino da khoi gi sidai da asuk chang ba chahi kya se koi ura la abne maram di thing na se de upai am tawduna sipai bo yauna yu karbar tawrimni adagi mu khwai luri di am nokning bam na Manipur sarkar wa tokro Geetchandra only for defense thaba use defense muk section lei pote ba migi battalion sing digi thadore ine ba moi de su kare moi gi da kana na moi de public ta adu yu du yon yai kana hai ge hoje khoi sai da ji canteen de army de lawi adu hai me ai je sau tungai kana na moi public de yo lo hai ge ba moi ju chi level oi de bra dandi pangom thok ta bra public de yo na mate ba yu du only for defense thari ne se ba oi oi ne khoi di mukhai ne ai di army khang ne army de yu lo ma the loina ainjina le di chakhai ra ga doi ne mam di army de yu kana public lo ya bra public ta kai yu ne bra mui masen thak da bo thadu rei ne ba si bo lik oi kan da khoi na khoi gi government jina phajana tawrani am checksan na tawrani hygienic oi rani adigi leakage le helaroi adu ga am checksan na sahi kun ngai ma kha di bithar oi ga na high report si di khoi miyam da mitang ne ba am seng na kan si dum oi roi ba di akhoi mamang da akhoi huji uri ba phiam se sahi kuntrani phu hen na sigi ahuba mayam khoi ura bane adu dun na kan da khoi na yu hang to ga di loi tha ni gai si khoi na hai si de la le hai ya roi mam di kana khan mani haure e chi thamoban area da mera bai bi na yu pha changu budane yu pha changu da khoi di yu je khoi gi cm na ya pi rab ni ai na numi to ai discussion chale khoi gi 20 gi wari loban numi si da discussion chale chumba forum am da discussion za halku sida bomla yam thai ba Manipur da nungdang sida ko bomla da harau kai moi di yu da thak phangani ha bi kon se ada yem yo sigi concern akoi society ai think about the thai ga mukcha bai kai nom le sida hang to ra ga di akoi mi se phana am akoi che lai la su di haina re bu jinjak ta phana hai ba ni yu se kana gomba doctor na hai ba su lai adagi masi 30 ml gumba thakpa se hakchang da kasu yam kai di gan hai bas le adu world health organization di hai bi natim 30 on se thakpa 30 ml se on samong gak thakpa mi je Manipur da mi chamam ta puthopio ngam gadra ngam akoi gi di ka doge da liter mari nga je thaktat bane ba ta tawi se ekta akoi gi kari hai ni khoi kam ba hai da ni ko sigi mi gi mapal na tawba mi gi system phajana chana ba educated or ba mi gi samas ta tawbado ai khoi ji da apply to ya gadra akoi ji border state ne adung the porous content drug chu myam leiri ni adung the khoi se kaya myam na literacy rate che wang dana khoi se kaya myam na khang dana adagi khoi se kaya myam na khoi se develop oi ba adung ba society no se khoi yeng je khoi Manipur de yu tha ga mapa na maza nu pi rep tawri ba lam am ne ko sigi thak si bo ya wi ne si han tak ta changa ngai si da ma thoi yu tha ga magi nupi magi macha ni do thang thil ha tu ma sa ju mong thang len jen jeri ne sugum ba thoi bane sigi pham ji da khoina you legalize tau ji ga na mi ge sida tau nei America da si fail oi na adu tau hai se khoi sida applicable oi gadra oi roitra si so khoi nei bam change man di khoi gi lei ba ground reality me am ko si yeng bam change hoji khudam oi na hai ba da you think ba sina corruption po khale hai bale si su factor am oi ram ne ko ade if prohibition ji hang to ga di corruption ji mu bharadra हाइस क्वेश्चन अमा दुम थोले को हजिक तो सिस खनमन हाइदा सिपाई सिंग अते ते लेरि मैम यू गम फम दि पैसा लोइ खोंगत लेके सि लोइ खोंग खोंग खंगनर वाने को अदु हाइबसे इफ प्रोहिबिशन जे लिफ्ट तौग्रेन खलो सि मैम सिम लोइ फरद्रा करप्शन गा सि जेरो लेवल दा हंदरद्रा सिसो लेदन को ओ हंग ओइन थोकलेबा देन अदगे मो खोगी मणिपुर याम सेंग हाइबदा हुजि प्रोहिबिशन लेरिङै मनुङ सिता अथिंग ब लेरिङै मनुङ से नुपी बो यु थकलैने
ko nupi yu thak ya de di haide adu khoi society da di mi gi chatna badu man Manipur da di nupi haibisina nisa thingba natraga phattaba mapwa mapuroi ba warak pagi thogdang ji nupi na lor lai ne ba nupi ba da si yu thakale na thing ba marak sida si ji yeng bio hotel chong chong nungdang thing ba da pung 12 13 ba sida hoi chakhot pagi matau budi oyum gani sida da yu thak pagi chang si nupi ba syam wang khala ba sida akoina akhoi society akhoi missing si yam jada ba khoi furup sina karino hoi मिगी चाखोटपदो मतौ तमसी कछु कायदे तमगदमने अदु यू थकपदो खक्तना अखोय चाखोटपने हाइबदि यारोय अदुना नुपी बो यू थकलगदि सोमदा कमाय थिंगदोरी चे चोब अदि मेरा पाइबी द सिगी काय हानि मेरा पाइबी डिफांग तोरनबगी चोब मरमम सु साइ लाएबा अदु सिगी पोचे खोइना सिगी कैनो गासि खोइना उबा म चंगेबको देन अदगी मो हजि खोइ टूरिस्ट की हाइब चुमेबा खोइ मपालमगी गेस्ट लाखपदा अदु तोबदा मोय यू पामजबा नत्र मोय सिगी दि तसेन खोइ कदाइ मगे खोइ ऑब्जेक्शन लेते foreigner मैम लाए संगाई फेस्टिवल और नत्रगा तोप एम्बेसी मैम लापम मुगी यूपीबी बखोय कछु काय मन दिसिदि एक नसु 1991 गी प्रोहिबिशन सिदा 94 गी रूल्स अमा यावबनी सिगी रूल्स सिदा सेक्शन 20 रे यावबनी फॉरेन टूरिस्टिंग से मा यू गी परमिस सेबल ओयबा मणिपुर प्रोहिबिशन लेरगसु तबुदबु मंगोंदा यू पामे हेदना प्लेंटी ऑफ लिकर पीबे यादे मागी पासपोर्ट वीजा si pirakandah magi 750 ml si ma aduman issue to bole hoi madu foreign tourist lakko do hengat hansi madi you khar pamjabani haisu aduna tungan ba factor amne akoina mapalam gi mi da you pinabani natraga akhoi gi sekmai do andro do khoina gift taunabagi damakta natraga foreign tourist lakpada akhoi you pithaknabani haibagi namada legalize auragadi prohibition hangtoragadi madudi yam lanba angle am chat karne an sigi aspect si khoi tawroi dabani adu sakpudi hoi akhoi gi manipur se akhoi culture yam sathina wangba adugum lamdam ni akhoi na guessing bu ikai khumna ba lai gumna khanba kasu kaide tawdu akhoi na su yeng do se akhoi thaina gi haktak madam dagi sumaina you give to se khoi chana rakra gai su khoi yeng bam su changi na ko thaina ipai bu haktak khoi manipur you ji give to chana rakra hoi thakmina ba ipai bu haktak ta thakmina ba lai ko maduda culturally अखोई द कछु अदुदा खोई अतिंग बलैते खोई नसु कछु ऑब्जेक्शन तौनिंग दे सेकमाई गी अंद्रोगी मोगी कस्टमरी गी तौजब खोट कछु प्रॉब्लम लैते अदुबु चनबी गी मिंगदा हुजि याम सेंगना कान हुजि सेकमाई सु अंद्रो जु फयिंग जु मुगाई हुजि यु थिंग नमदे इवन खोई दे हाय कदाना थिंग नमब्रो सेकमाई चंगमब्रो अदु तब्रो हाय तसेंग मोइदा यु सुंगगा युनबा याबगी अयाबी कना बिगे कस्टमरी गी पीरी दुदी मागी क्वांटिटी कयाम सुंगदगे लाई द कनबगी धर्म की खर के वाने हजि तौसिदि यंगो बोटलिंग दवे सि कना या पिगे हजि खोइ ताम चोबिन हाइदो बोटलिंग दवे सि कना या पिगे बा हजि तौरि योली फोंग योल सि कना या पिगे अदुदि सिदि गवर्नमेंट ना अयाबा पिब्रा सि गुंबजि गवर्नमेंट ना यंगजन गदो नत्रा सि यंगजन दना सेंगमाइ दि केम तोंगरो हाइ अदुदि सेंगमाइ दा अदुगी मफम दुदा नत्रगा ड्रग्सु थिंगा मरोय ना फोंग तौरागदि मोइदी चनबीने मोइदी फुरकपने खुल हुपकपने हारगा अदुम यादुरिब्रा अदुदि सिजि ngमोय अदुना मरम कांदा आइना अरोइबदा थमजनिंगि अखोइना अखोइ कल्चर सु खोइ प्रमोट तौगदमनि अखोइगी लैबा लैमिनै फुरुप जाति अखोइगी लोइ प्रमोट तौसि कैसु काइ अदुबो चनबीगी मिंगदा अखोइगी सेंदा लंबी ओना चथरकपा मसिना पुरा पैसा तानबगी सिना यु हुजि यंगि धर्मगी नेना तौरिबा मफम जिंग युंगांग लोइ योलेबा युंगांग दि धर्म नि यार मोइदा अंद्रोजु फयेंग जो लैदना को सिगुम सिजु खोइना गवर्नमेंट सिजु उबम चंगेबा सि नेब दरकार होइसे तोंगान बा होबा तोंगान बा खोइगे लुबोस के आमा लैरिबा सि मसि हाना यिखिन गो हाइबने मसि यिखिनलगांदा मसि करमना खोइना थिंगबा ngami करमना मसिदगी खोइना तोंगान बा इंपैक्ट लाकबगे मदु नेगेटिव ला पॉजिटिव ला हाइबना चिंगबा कुपना नैनबगी तांजा अमदि लखुम थोइ हाइबनिबो हाइरिबो वाइट पेपर सिदा कदाइ फाव यावबगे हाइबदुदि मदु मियामना खंगला मतमदा डिस्क्लोजर मतमदा सोशोइन खंगनी अजा भर मरुइना एडल्ट्रेशन से अकोइना रेगुलर केनो से रेगुलेट तौरागदि एडल्ट्रेशन से कोकनी हाइबसिसु मु हाइबि यादबइ फिल्म लाक पाइतार अदम एडल्ट्रेट तौबसिदि दम प्रोहिबिशन लायरसु लाइट्रसु दम तौनबइ वाफम मदम खोइ मियाम खंगनरबनि मरमदि लाइसेंस पीबा खक योनबा अदुना मयाम मांगदा दुकान गा हांगन योनजबइ वानी अदुबु मनुंगदा नत्रगा अतोपा लाइसेंस पीना मकोइ मसेंगी कारबार हाजिदबु तोंगहौनबा अदुगा खरा हेना फंगहौनबगी दमगा दुंबा प्रैक्टिस दु मक थरा लाकपा गाक्तनी अदुगा अमरोमदा हाइरिबा व्हाइट पेपर सी खनरिबा सिमक अखोइगी गवर्नमेंट की मकोइ थांजलेबा खोंथान अदुगी अखोइगी खोंफम अमगा मुक थांजलपगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯒꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯦꯟꯀꯠꯍꯟꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯀꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯡꯕ ꯍꯥꯡꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯗꯤꯃꯦꯔꯤꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯌꯦꯟꯒ ꯌꯦꯔꯨꯝꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯟꯒꯦꯗꯣ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯔꯨꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯖꯤꯂꯦꯟट ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯔꯦꯖꯤꯂꯦꯟट ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔꯗꯨꯗ ꯐꯪꯉꯛꯏꯕ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯌꯨꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒ ꯁ꯭ꯃꯒꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯨꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯀꯣ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯗꯣ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯨꯞꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯃꯒꯜ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯂꯣꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯨꯞꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯠꯃꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯇꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯣꯖꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯋꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯂꯩꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯀꯤ ꯃꯨꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯞ ꯇꯨ ꯚꯤꯛꯇꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯦꯞ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯉꯒ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯥꯊꯗꯤ ꯌꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯁꯦ ꯕꯣꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯕꯛꯇ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯉꯛꯏꯅꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯌꯨꯊꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯍꯣꯏ ꯌꯨꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯇꯩ ꯍꯧꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯦꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯁꯤ ꯊꯛꯄ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯕꯇ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦꯕ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯋꯥꯅ ꯁꯨꯔꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯊꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯈꯔ ꯀꯥꯟꯅꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯤꯀꯔꯁꯦ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯀꯔꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯀꯔꯁꯦ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯗꯨ ꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕꯗꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯛꯀꯦꯔꯥ ꯊꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯡꯉꯒ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯇꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯠꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯤꯀꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯩꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯖꯝꯁꯟꯒꯤꯁꯤꯅ ꯆꯥꯡ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯖꯤꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯀꯔꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯥꯃꯣꯗꯣꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯀꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ 60 ꯑꯗꯒꯤ 400 ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤ 60ꯒ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯒꯦꯖꯦꯠꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯤꯀꯔꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯇꯦꯛꯁ 20% ꯑꯗꯨꯒ GST ꯂꯧꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 400 crores ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯁꯦ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯃꯥꯖ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ 400ꯁꯤ GSTꯒꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯇꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯁꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯉꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯕꯟ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯛꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯕꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯛ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ how can I do academic work if I take two packs kind haidiko aidi amaguma thakpati kisu kaidi gainaga adamaina moigi argument tawba kai tare moigi mot piram balai aduna aina aroi thamjaning madi khoigi supply of liquor Manipur le se kitang regulate tawraga khoigi afaba phangalaga di hakchangna sohanda baina smain thamjake regulate tawba pami haibri ajau ju aroi base khoigi government na lengak na pakhalak pa thawrang si masi miyam si yuda laichu halage yu tha asanu haibadi oiramoi moi chu tongan ba wakhalon lerang du haiba puthorei ba thorang wakhalon du kadai fauba makoina thami pandam du phanggadori bage haibani aduga mok kogi tongan ba loopsing kogi Geetchandra hoi kada gi su yauna hai sijina aiba mokoina pige tori ba pandam mokoi thami du kadai fauba madu feasible oidori bage hojik lai ba hobu sini sida leire sidi kamaine men gani haiba mayam sini adu masi men na bagi damakta ne makoina chu white paper putho kanda disadvantage kada jano advantage kada jano adu ta disadvantage se kada fawo khoina mention mugam madagi haiba wakal lon duni aduna masi phanaba torok pa thorang si karigumba soiba taragadi masi fatta baru sum chakhiba yabu uthok pasu mu laiba masi na mu kaigumba regulation ka fajana tawdana prohibition ti lawtho kanda mu streamline no prok bang mitar di mu nakara ani mukti dum kana ba yabagi lambi dumak laiba ado lambi se kadai wada chatlaga di khoina masi kana barum chakadagi habi wakhalon duni aroi boina kai thambili prem dam je sum thinga thamambadagi thong thot hangdorokpadagi ising yamna hadarakpadagi kangauna ba ma harawa nungaiba celebration du da sweat tawgidra haibi apprehension duni hauji view khara leirisina nan Saturday da ai kanu da Nagaland da chacharui nahan magi G20 gi function sigi yaubagi jo reporting am chacharui G20 gi Nagaland taw matam da Kohima da madugi mamang khara da government of Nagaland na hujik mapandagi laiba delegate mayam sigi da makta temporary oina moigi khoigi khari liquor se asi khara open tawni na haibu da church ki kanguna either you lift completely adi benama lift prohibition gi ek ama leri mina karma mong da fc na tha ek na thai daga kamaina hangi bla hana debate achauba ma lakpadagi Nagaland si hojiki temporary order am tho udo adum bujo ta ure madi morally ko haibudi ek tu lei bunina
hojik Nagaland su same Manipur ki debate ni hojik learneri bise ko Nagaland suppose koi Dimapur hari bi khwai gi most thickly populated hari be area sai ja aina hojik kari gumba likar amna tra kari ama pam ye bise ai impact bi gi sidagi na kano chapu gumne ka sampak chapu gumne just border de lei so masai gi mafam je ko hu jam toina gari na up and down chapu sida adum ui Manipur da hojik leriba situation si khoi ki ba ma apprehension dunia khoi hojik leriba se hang dura ba kan da ka ngau na da khoi gi generation ma mang gi tra ha ba gi apprehension dunia ai munna khala ga di madu mukti le do di mande ai no ha ba di khoi adu yam na no to bu di mande ja khoi wakhan da di dum khalle mes lam hen ba na tra ga ka hen nang sai gi experience le ba gi di open on oira bani na freely available oira bani na han lupa cha pera mudu chamri da phangal ani se kudam mun hare bada market le rebellion am makha ani pi base thakbo kangbu du ani darum thai bne whereas dukan du where was niyam gi matung na la ga will be half the price ko adu budget tu ne hoji thakbo kangbu de black ti lai mo ta adu ne nahan keno koiring ge da yu bottle pha bu khoi sa mak na chalaga yengu bna te talong thingnaru bne koiring ge da truck ama la khom matam da yu case puthara pu do adagi information bhanga puthara pune Maduda uramiba bottle dusu defense ki bottle urame uziki defense ki se je koi ki get no high gi bodo black marketers ju kayam singe haibu defense ai ne hair di nakli bhaw koi ki market tang na yon ba yarani haidana silam khata ne nam dorje haidi yu bottle sara matung da only for the nakli mung namjil lakadoi ne haidi even spurious oiba item dusu mayam ne defense ki uram taragadi yudo kano bodi oiram maroi goi saida sumdi oiram maroi genuine oiramani haibagi dudagi black marketer sing ju kayam singe bu even moina puraiba yu se hena si tang ni yonna ba aduga public ta su thajan na bagi da makta tongan na sai gi kano nafsal sil namjal ibne ko haidi black marketing I don't know anything kano to matam da prohibition le to rimyam je criminal activities hengala ibne and in some way Manipur su hujik haibuduni leina phangna openly phangan mana phabra natraga restriction je thamje haibudugi debate ni hujik leibase very openly hujik leibase adubu generation kharana amuk hainari amuk prohibition je lift ro mutung da yes yeng ji haibugum bagi adugum bagi mod amane hujik leiso ane government jo ena khanbada amaram dadi public ki opinion ju loina loram mudra ina khalle aduga white paper amak khoi gi public tagi natraga institution amadagi demand tawribasu government gi wakhandadi aina sum khanbada mood se akhoi prohibition je lift tawragi haibagi adugi mutti malena akhoi editorially as a journalist as a commandment madu phawudi phawe aduga hojik lariba Manipur da lariba nefarious activities between criminals law enforcing agencies and huge investors asigi moigi benefit kaktane hojik akoina prohibition na kanari base alu check to wa mo taragadi prohibition je laragadi lokthogadi murusu aina khanbada illegal activities to ruin and mani thamjegi okay maru ena prohibition na kana ba si khoi gi chaw sang sing aduga tuan machine jau pai ba karbar wala sing haiba tare prohibition ge namada khoi gi nepotism favoritism gi marum da haiba tare khanga chana ba chaw sang sing gi khoi gi through dagi sangal lakpa yu sing se aduga miyam na phanghan ba mokhoina paisa chaw chaw tan ki ba asigumba gi achauba keno masu lei haibani asigumba achauba kangbu ma haitare adugi sum mathakta tuan ba criminal gi ba thabak thorom sing miyam torok pa ya bi othok pasu lei haibani aduga Manipur se akhoi gi legal prohibition se hek othok matam da khoi ponama yu ga thakta khotna ngaudna lehi ga ba adugumba khunaira adugumba miyoi singla khoi se kadai phawba khanda ba ngam la bagi haibru su khoi yengmam sangi haibani aduga amarom da tuan ba ahoba kaya ama hauzik oiriba phibam masida khoi gi mapana macha halakpa tuan mafam singda lara shu tangwada angang sing phawba yu da lai churakpa mi khanabagi chang hengalakpa aduga khunai sigi hujik oiri isu sing sidagi na thai daga yu thaga makoi dang nungai lore khankhiba aduna maram morakanda Manipur ba chawa isu sing achawa wafam sing lakung matamda maduda thawai changakta aduna maram moraka khogi state as a whole achawa isu kaya ama horokliba miyo sing china khangdabana maram morakanda akhogi state su karom machaka dagdong haibagi adugumagi yamna khogi gap amazu leibidung tawba asiguma mayam asi lenga ningthira yengsin birakanda ngasai puthokriba white paper sing adu kari yauri haibu nei nabiraga
ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯅ ꯐꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅ ꯐꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impactdbnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇ ꯈꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ कुमोन फिरोय यैथोकचरी हौखिबा चहीदा लैखिद्रबा अखोय ख्वाइबु नावयोक नावकोन बिरंबा श्री जस्टिस अशोक पोसंबमगी कुमोन फिरोय